Mina guys bengise toilet ne mangise toilet okay ngingene no kanti yandini I lost my phone at the event. Kanjani, like kanjani ngisho ngabe kuthiwa okay fine ke like ngishile okay fine ngishile so but ukuthi uthathe ifone and then ubuze ukuthi eyaba you even see the wallpaper ukuthi imina kanjani. Yo, mina guys bengise toilet ne mangise toilet okay ngingene no Nthabiseng mangena no Nthabiseng ngishooting ngithathe ithombe ngefoni yami naye yabo and then aphuma and then ngisala etoilet mangisala etoilet kube khona usisi yabo kube khona usisi afuna ukushootha nami yabo okay sishuthe ifoni yami isakhona okay ngingene etoilet ngiphume nefoni yami isakhona. I don't clearly remember ukuthi ngifake ephaketheni or ngibekile while ngiwash izandla between those two yabo okay ingene iseleb yabo mayingene iseleb angifuni ukusho igama lomuntu because I'm not sure but ingene iseleb malingene iseleb afike etoilet and then azeduze kwami mayezeduze kwami angazi noma ifoni uyikhiphile or ifoni uyithathile mangena okay mayingena afike eduze kwami angimjwayele nje yabo mangena Naledi, my baby, we see you, you're doing great. And then magaphuma kanje, like akaphuma kanje isicapha like magaphuma akaphumi like isicapha nje asiqonde kanje uphuma uyahlehla Naledi, we see you yabo yonke leyo nto leyo. Luckily benginomuntu engilindile eminyango, my manager uDK bekangilindile eminyango. Mengilindile the girl went straight to the door. Akaphindanga aya kwi-event. She just went straight to the door. Waphuma. Yabo, wahamba. Yabo, angengilishi igama lakhe but yeah, uphumile yena wahamba like wahamba kwi-event. Waphuma kwi-building eSandton. Wahamba because it says i-tracker ifoni. Yasho ukuthi 7 minutes ago. Uphumile lo muntu kwavela discam abangaphandle and then masifika la endlini ebusuku because sivele sahamba sangaqhubeka nje sivele sahamba masifika la sithi siyayitracker ithi se-Alexandra okay and then sazama ke ukuphuma la endlini siye khona sa-check i-location and then sathi ngesikwazi ukuthi siye emzini womuntu siyonoka because izobe ngathi yabo siyamhlasela or something asiqale police station and then police station bafuna izinto eziningi and then we couldn't go siye kuloya muzi loya yabo sayeka kanjalo ke but ngiyamsola lo sisi lo ngiyamsola ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukusho igama lakhe but awukwazi like iqondanile yonke into wena ifoni sayi-check 7 minutes ago wena usuhambile wena usukephi mina nje shithi ngithengele i-celebrity iPhone 12 siyakubongela sisi wami you've won yourself an iPhone 12 not iPhone 12 iPhone 16 siyakubongela kakhulu siyakubongela inkosi kubusisa utholile iPhone yakho ongayifuzelanga ongayisebenzelanga wena nje uyinja nje hayi wena uyinja nje
kunukunjolo vela athi imana uthole iPhone 16 wena nje uyighost. Siyakubongela kakhulu sisi wami. Inkosi iqhubeke ikubusise. Uthole namaguji ucoshe ngawo. Ngathi ungacosha nangemoto one day iG-Wagon. Siyakubongela. Nonithabsengi mangena nonithabsengi ngishuthe ngithathe iy'thombe ngefoni yami naye yabo, and then aphume, and then ngisale etoilet. Uma ngisala etoilet kube khona usisi yabo, kube khona usisi afuna ukushutha nami yabo. Okay, sishuthe ifoni yami isakhona. Okay, ngingene etoilet ngiphume nefoni yami isakhona. I don't clearly remember ukuthi ngifake ephaketheni or ngibekile while ngiwash izandla. Between those two, yabo. Okay, ingene iseleb yabo. Mayingene iseleb angifuni ukusho igama lomuntu because I'm not sure, but ingene iseleb. Mayingene iseleb afike etoilet and then aze eduze kwami. Mayeze eduze kwami angazi noma ifoni uyikhiphile or ifoni uyithathile. Mangena, okay, mayingena afike eduze kwami angimjwayele nje, yabo. Mangena Naledi, my baby, we see you, you're doing great. And then magaphuma uphuma kanje, like akaphumi kanje isicapha, like magaphuma akaphumi like isicapha nje asiqonde kanje, uphuma uyahlehla. Naledi, we see you, yabo, yonke leyo nto leyo. Luckily benginomuntu engilindile emnyango, my manager uDK bekangilindile emnyango. Mengilindile, the girl went straight to the door. Akaphindanga aya kwi-event. She just went straight to the door, waphuma yabo, wahamba yabo. Angengilishi igama lakhe but yeah, uphumile yena wahamba, like wahamba kwi-event, waphuma kwi-building something, wahamba because it says i-tracker ifoni yasho ukuthi 7 minutes ago uphumile lo muntu, kwavela discam abangaphandle. And then masifika la endlini ebusuku because sivele sahamba sangaqhubeka nje, sivele sahamba. Masifika la sithi siyayi-tracker, ithi se-Alexandra. Okay, and then sazama ke ukuphuma la endlini siye khona, sa-check i-location. And then sathi ngesikwazi ukuthi siye emzini womuntu siyonoka because izobe ngathi yabo siyamhlasela or something. Asiqale police station, and then police station bafuna izinto eziningi, and then we couldn't go siye kuloya muzi loya yabo, sayeka kanjalo ke. But ngiyamsola lo sisi lo, ngiyamsola ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukusho igama lakhe, but awukwazi like iqondanile yonke into. Wena ifoni sayi-check 7 minutes ago, wena usuhambile, wena usukephi. Mina nje shuthi ngithengele i-celebrate iPhone 12. Siyakubongela sisi wami, you've won yourself an iPhone 12. Not iPhone 12, iPhone 16. Siyakubongela kakhulu, siyakubongela. Inkosi ikubusise, utholile i-iPhone yakho ongayifuzelanga, ongayisebenzelanga. Wena nje uyinja nje, hayi wena uyinja nje, kunukunjolo vela athi imana uthole iPhone 16 wena nje uyighost. Siyakubongela kakhulu sisi wami. Inkosi iqhubeke ikubusise. Uthole namaguji ucoshe ngawo. Ngathi ungacosha nangemoto one day iG-Wagon. Siyakubongela.